UMLA jangka Mairang constituency, ubadeiru President rangba jangka Seng United Democratic Party, uba medba lingdoa. Menta ka sengi ka Hendril tarik ubanai rempang arhajar arpulai, ulalek ban pendap ban tap keteng yala dia hakamat jangka returning officer, jangka Eastern West Khasi Hills District, ban yakun biang yakani ke election arhajar arpulai, na Mairang constituency, bat lawan ban sendan lang ya daki spa ngut ginong kersyan, jangka Seng na Mairang. Habaya kerenj kilat pathai khubor hadian bala dap tap ya ka kerteng uba met ba ula kentui kipat ba bakin perkhat no da kumwei bat bakin ailat no ya ka Seng UDP hakan ya kenti ka bamenta khnang bakan yo ban yalam bat ban thau ya ka sarkar bat ula ong ru bala da kipat ba kim ailat ya ka UDP hakan ya kenti ka bamenta kin sabab bi bat kin sa khonyum baro samsnam ini ya semua bakadang kejinggo kejingnam sama sekai but kajing pensong na kipas ba hakane ka kinti ka bamanta isno ba karade ka bantay ka UDP ba kanyalam ya kaso din menta na kanil juni nin klestom barok ki konsusi ki bangina pili candidate bad mangin pinti kinaba ki candidate bingin ki dibanjak kumene ka mene but hakajo ko po kane ka dikalat ka kabu ya ki paj ba ninyo ikani kalak ka sisien sansnem what let perkhat da kumu lada kipat ba kila kinyum ai kan kalat ini UDP hagan ke platform bangin yo ingin pesang bangin dan ya ka benta ka jungi ban how ya soka bad bangin di kata kalau betul kipat ba la kim ai lat yang bangin di ngin scam kalong kay jing jing babi na kipat ba ni kata at kinyum bro sansnem kan don ini benta ka bakin ai lat ni hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban penai hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah